Ka le go tsile se fungu sa fela mo tlung ya hao le balela wela mo le re ba o lawyer and then you gonna be negative. Mara wena o tsena esibundenge so rai a re tsere le flash mara ya ke na le tisitseng ke fingi vongo a sana direction Kalleri pusa re batla go tsena go pala khane la go bangena ke bona ba lo tlhamba kuni na botisa kalleri pusa re batla go tsena go pala khane la go bangena ke bona ba lo tlhamba kuni na botisa. Hello, hi guys, it's Bundenge say here. Scamto podcast re buile vie bona ro tshwaretse another exciting episode. Hopola hore we tlisitsa ke Sly J Next Multimedia where quality meets creativity. Bona chumiaka kopela hore o tsene mola mo YouTube, subscribe to our YouTube channel on Scamto podcast with Bundenge se botore kra da subscribe, like, comment and thank you so much to everyone o long hore so far wa dumbela mola ba botle ba long hore ba comment ba botle ba long hore ba subscribe ba botle ba long hore ba bolela le rona. Thank you so much guys, ke a leboga. And today ke tshware Brafan me, you know, tshware Brafan me re mitsa chairman and on today but ba botle ba long hore le iputse hore why a bitsiwa chairman. Today you'll understand hore why re mitsa chairman che Shaya. How are you, Che? Shaya bla. Yeah, all right, Che. Ke monate. I know, Che. Wait thinking, deserve horror chairs nyana man, Che. Yeah, chairs. Ya ka itsa wa tloela Che, o tletse ela ya plastic o file e nngwe ka Che. Ke bona le ka mkho o itshwara. Ke tshuile. A o itshware ko tlase. O ditsa go dia khoneng ke market bla. Yeah. Shaya. How are you, Chairman? I'm fine and you. O grandmar. Ah, ke monate. Yeah. So Chairman, la Chairman re tlo bua le molona ne? Yeah. Mara dumedisa di viewers tsa rona that's when no ba chaele hore pila Chairman ke mali bitso la nna ka leads mara botse bona hore pila Chairman ke ma. Wa nyanya. Ka o nyanya Shaya bla. Yeah. Thobela viewers. Le bula le Chairman le bitso la original ke Jan Dlamini. Ke mfana o nyanya wa Shaya. Yeah. Mo afetang a krama gutsume ba re Shaya bla. Yeah. Ke re Shaya. O tona tsa Shaya ra o re. Yeah, no le to tlhalohanya sekalo hore ha re shaya ora ore. Che, a re tsena mo le bitsong le la Chairman le. Le bitso la Chairman le tlhagae. Oh, le bitso la Chairman le. Le tla re sa o re ba banyana. Yeah. Which narrates re o tswa di perekisi di mengu. Ra go station is opera station sa lokodimo. Sa le station mo la go thoteboloha mo. Yeah, re ya kwa opera mona le mitchina o dlala. Yeah, ne re utswa re irang and then always go di camera ne ba geranna. O mo tsene limited re pa nna ke lo mo gima bona. And then ba tshwara nna always ke a betiwa. I'm always so pila no ntse o boela ba ntse ba go tshwara. Yeah. A ke re ba tshwala ke plan le bona ke di brasta ka o re ka bantsa. Ke swela molato ya bona ba mpeta ke bolele. Bampeta. That's why Bampeta Chairman. Because of ne ke respecta ntwe re buletseng. If you don't ro ira 1 2 3 ne ke sa ntse motho. That's why Bampeta Chairman. So Chairman le bitso le o tlhalelona from ko morao go tlase ka o sa hola. Ke sa le 17 years to 15 years. Assess. So Chairman, batho ba baya ke sure ba no bona fela mo tseleng mo ba bona re no hona le di company tse di itseng hona le this and that but hona le lotse ba itse leng hore ba no itse o le Chairman but ba itse selo ka di business tsa hao. But before dumbela mo tsona, let's talk about you growing up o hotse bya. He nna ke hola, my mother was a kitchen girl. My father was a garden boy. Yeah. Go pyramid. Go pyramid no le boss wa bona ba mitsa Ngamula. Yeah. Ne? It's a misana Ngamula boss. Yeah, wa bona. Yeah. He nna ha bankira a ke re mama go nna go diji ma cheme go botsa nne oh a bam plan sorry. I withdraw my ways. You buletse he ba o ira che. Yeah. A bam plan. Yeah. Mama go tla go diji. Yeah. Papa go tla ga bota. Okay. A bota ke dividang Mpumalanga le Limpopo. Yeah. Go tsena ha bota ba bitsa ga se quality ka Africans a ke rata pele. Yeah. Because ne ke feel. Okay. Yeah. How we rala? Mama go berka ona mola mo
go phase 1 ona le phase 1 ba le go ngone ba bitsa go mablomong ba bereka oh ya mablomong ya ya ba kopane da ke ba ira nna bano okay ba phela I was going to change. I can't get more change I get some more No. respect Okay, chairman, ke nyaka re boele ko morawanya. yeah Ba kopane ko mablomong. yeah And then ke ba ira wena ko mablomong. ba discuss Ngwana ko mablomong. yeah go phase 1 mola ona le mo batlang ba o reka di number di chipile ke phase 1 re ke Hape pila wena chairman nke le ngwana ke ba biditse Rose. A tla o irile ko mablomong. Ne fela re le ba modimo re o monna. a ke re papa ka na bere ko mapromo Yeah. mara mama ka na bere ko di kitchen tsa go rena tlo a go makela damana Oh. ba re ke ngamula Yeah. kana bona ba ire lo tsa bona o e tlhalwanya ke go tlhela nna ngakara So, okay, ba kopane da so and then chairman Ashu wa tlhahella. Chairman Ashu wa dumbelo ba teng mo lefatsheng, chairman o tsena sekolo. Process from mo sa hola chairman ho ya kwa. And again I also want to know hore wena o sentse o hola chairman o sa le ngwana from Kosgela. Ke ngene o butse hore wena o hola nya ko ba yona. And what are some of the challenges tse leng o la ngwana o kopane le tsona. A ke re na ke a itse. So Yeah. ke nya gore o ba botse. ne ke ba president No ke go president ema ya go Yeah, ya ya South Africa. lefatshe. Ya lefa. yeah South Africa Ya South Africa. yeah because of ntwe ke nang le yona chairman Yeah. le president a rena ana yona Yes. to risk ka life ya hao Oh yes, yeah. or you can go nna ke tla sala keso go botsa ke sa thoma re o utsiwa after ba tshwarana a zankantsha le ka ke wa ka bantsha ba bang ke di doctor bang ke maphodisa bang ke ding mara nka re nkantsha case la go morala itse re Yeah, ho ka senyeha ya o everything. ka senye nna I'm a man of my word chairman Yeah. I don't go where I don't benefit it's number 1 rule Yeah. ke na le dilo tsa ka tse ke di bolelang gore ha ke mo ke sa kry-eng selo ke sa benefiting and number 2 I don't respect the person who doesn't respect me Yes. number 3 I don't love the person who doesn't love me number 4 I don't go where there's noisy but there's no beneficial Okay. go fona le shata le be le direction Yeah. but ha tore ya wena eng chairman I rather be alone than be unhappy Hey, chairman we boletse ka sekhuwa yes and vele ke nnete. and then this call se wa ga stena go anyiwa Ke nyaka hona mo. Wa bona na mo sekolo mo. So Yeah. o tsene sekolo obviously from primary and then wa fella kae and then why o felletse maybe somewhere mo tseleng. wa tsena ke tsena sekolo ne ke ntse ke pasa chairman ke ntse ke pasa until ke fita go Stumo Khiba Eish. go Stumo Khiba wa fita this thing ya gore wa le pass 1 pass all I think ne apply wa fail wa pass he ka a ke ira grade 11 Yeah. a ka re ne ke na le 26 years ba re yo moholo Eish. And Grade 11 26 yeah years. gore ne ke fail ke pass Yeah. ka re ne le grade 5 or grade 7 ai ne le standard 5 mara mo I change ne le grade 7 a bon Yeah. anke ne ke lo le ma teacher ke ira nna ne sa utlwisisa or 1 plus 1 is 2 ne ke re ke 3 ba ne nya go re be 3 ya ka mo o mara ba botse ba ra o a faile So he ba re ke 2 wena wa hapeletso ra ke 3. yeah and like ya ka ya 3 ya ke E be yona ya nnete. there's one action some mistress from go classing until aya go a nang go teng ba bitsang play ka bona Yeah, go di officing ko officing ya tsa bona. bona ba botse principal a botse tama ba ke Ruben Mamatsenya ne ke nna go live in Mama action Tsenya. Yeah. Yeah. Also okay before tsena go Mama Tsenya ne. So ko sekolong no sokodisa no le boss pila ko sekolong. ko sekolong ne ke botse gore nthongo leng bo to utlwa ka nna Yeah. kan life is not like that life ina di prokotsong tsa lo tsa teng Yeah, yeah. ke pola he ke ra grade 11 sa go grade 12 ba re sa di certificate pro nna ke na sona Esa. Why? he ba tsoma ba re tselo tsela mama ka nna kae hona kwa ba re ko nga mo Yeah. azange ba re mara sa leba ko jojo mukari sa leba mo register ampele wa bona Yeah. a fetsa mama ka re o tshwara matlohela ba re ID number ba fonela go jojo mukari ba re na le file ya gae ke mo ke thoma go ba le pasa cheme Yo ole ko riding. go live in action
so ko Mamatsenya go Mamatsenya. then bjanong sekolong ba bitsa Mamatsenya ke re Mamatsenya o decide bjang gore yena a o tse cause I know Mamatsenya nna so o decide bjang Mamatsenya a fitla ta so re no man ke tla motse ngwana ka Mamatsenya yeah batho ba botse ne re fitla mo re sokola ne re bitsa ka sefane sa hae na re le bo mara Mamatsenya ha re fitla go matric ke mo ne hana oh yeah go matric sa go tlhelle wena romang ke mo nna ke tlhelle re ke Jan Dlamini ha ke tlhella ke tla from di G ba mpelela go rankua and then ona mo wa ba manyiki nyongoso wa tlhalwana yeah le nna ke thomba ke ema ke re papa mo ke a bona ke re mo ke tsele maharabela ke mang Sibundenges ke mang Selby ke mang mamang a ke fitla le nna ga ira taba ya ke taba ke re ba ka banyanya ba yeah mo se jelela so now wa bona wena wa nkhatla chairman we tsa fast forward we itse go tronkong a re boele morago Yeah. before tronko so wena le skimisa how ne le re out ba tshwara ba phela ba tshwara wena so obviously ka mkhwelong gore ne le tshokolo ka teng that thing ela o tsamaile le yona and then ba fitla le mo ileng gore wa bona ra wa itse keng ke tlo ba nyanya ba botlhe batho ba nna ke a nyanya fela ke a tseya ntho ke nyaka ke a itse first story seo che mo ne le enga wa itse enga tla go kae wena o belehiwe ko family ya ga Dlamini ye phua o re while sampelehela ko family ya Motsepe eish o putsa question e senang answer yeah chairman ka o sane ha o ntse le ngwana o ntse mo tlaseng o tla ngwana o ntse le yena mo deskeng go nka dijo tse monate like esa yeah bo Sunday koso yeah di cheese di paloni di hema dingi Yeah. ne ke di utlwa go kentse le wena a ke re banong ne ba re teach costume re teach a re tsamaya tsena ba re how ya toilet za ma di school bag sa hao Yeah. ska skiam gore ba ska seka de ba sa yitse yeah bana nna ne ko re kentse le motho next door ne le 1 2 3 ke di desk whatever 1 2 3 ka ituru ke kono utlwa re mo nka voros how ya toilet nna after mo ke wa toilet ka o kama chairman baje no o tlo bola ho nka voroso Yeah. mo ho nka ne motwana ke di itse chairman Yeah. ne go kama a o ra ga ra kitche go toilet ke bua ke nne fatshe o tlo tlaka no tisa ke principal yeah or ontse ke nna go nyanyile ka nako eo eish le nna ke hira ka ramonyaka motho o tsetse gate o sena motatsitseng gate le nna chairman so no ba no ka di kaftini ko sekolong yeah because of ntho ne ke hira o itse ko life in action ko Perimpi yeah ko parent yeah if o sa tsoa uchi yeah dijo tsa o no di berekela you work for your hopola. plate wa hopola okay I get nna ke sa hopola mara wa hopola bano nna sala ka ba boso kwa ka ke ba boso ba nna ba no ke tshwara dikhetsa kitchen tsa eng ba no kanya go ba boso le ko sekolong mo go mo ke tsena kanya go ba boso kan life ai ka mkho yeah life a o fita bona ba re umang santo polele bano nna ke re ke polele ba ro ke mfana go Perimpi yeah o kwena o lo rilang lori ya kae ka wirang o tla o tsa di tlhoana but o plane re no le go ba re fa di tlhoana le maotwana re fa community yes me re la ke nna gore batho ba recognize because of hanga yona o re tla ne ke ntse mo batho mara ne le Perimpi Yeah. because of abango ba ko sekolong. ko sekolong high school e le latelang ba re ke bitsa mo ka fule morula sana oh manpower manpower yes ungiriste license de man okay I was a first street cheat sa license yeah mara asuri ke street cheater ke na le batswadi mara batswadi ba ka da ba po le le po re puo. o tlhalo ha ntho e tlhaka e chairman yeah ya tlhalwanya my ka thoma ka re la di lorte gore responsibility na ira ne thoma ira ke na le mosha ka le ma 20 something years yeah a ke la ta maotwana ke phakisa batho go di W di E boko notu ba mpo ba nthabela ba itse mo tona jia o le mo mala chairman thomang yeah wa tlhalwana because of nna ke tsena tlala ne fela maotwana no wa kira ditlhwa no di kereya mala no wa kereya go le pleke ngwe ka mo before ke big save e ka mo ya maotwana ya ka bona ke bona ba 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 stoka go teng ka ma itse ba bona ba re support le no go yo nya ka history ne ba fa Ruben Mamatsenya se pastor yeah mara nna because of negena le that license ke reila ke delivera community so che
ke nyako re tsena le mo successing ya hao ne, but before that and before maotwana o bile stutu ko sekolong tshene and then a fitla le mo elong hore o dlala le ka toxinyana ya uta she wa di chairman ke nyako re bontshe batho hore mo lifing there's so many things tse long hore di khono pushetsa batho ko directioning e wrong, but it's up to wena as motho hore o change if lo re o nya go change. I understand that chairman. Ke nya go re ba fe mbitshana nyana ya story hore o gcine o felletso tseno ra wa etsekeng ka botsena botsotsi bo serious before o tlo decide hore a ba no etsekeng no kya change and what change you because ro boela ko tabengela go sno dumbela kwa le ko lesakeng lela go jele da. Okay, gore nna ke change chairman body yaka batho ne ke ba scheme was not there was no same nna ne ke lo mogima ke le senganga bona le dilenda o kana no ku ka le cheap yeah ba mpitsa McKendry yeah bona ba tsena batswa nna ke tsa ba re hai ola kene ba mpole ka movement lo tswafa wa itlhalwanya yeah aba fitla kona ba kokota moruti ba matse a rwa le bona a sengwanaka a kana go ke irile ka le o irile na itse a rapelle maphodisa ke bona a ska ntshwara tsamaya chairman ke mo ke bona mogulu ba modimo yeah wa tlhalwanya yeah but ka driving ke ba mpita Schumacher like ba mpita le no sa le Schumacher go botsa nna ke samele ko le driver ngo yena chairman no go botsa nnete na chairman but ntho ke boning a ke rena as individual yeah ha ke robetse on my pillow nnete ya mpotsa hedi ke le ditswa ya go msamelong di tswela for reason ha ona ro kalla o robetse mo samelong was really for reason yeah nna ne mpotsa gore tabe ntho bo tsamayang a se dilo tsa hao until I kitse ke ya botsa nlo tsa dipolitiki ba no chairman yes nna ke itse ke le tsotsi e monna before fitla mo go botsa ka fix yeah ke sala go station 1 wa dama ba re ke McDallas amona McDallas ke shomia director rona yeah ne o sana dama no mongwe sala ba mola ba re ke McCow ke mang wa di threats le DJ ngwe e dangerous blind Metcow yeah Metcow yes ka o botsa chairman ne ke le bouncer nna gore before we kale ke le bouncer a kwa di chip ntse ne survive ke le bouncer a se sekolo yeah mmelo wa ka no nkire ke kire chelete which le no ke sa behavior ka mkho isikolo asanga sankire ke kire chelete mara mmelo wa ka a printer ka ke tsena fela ke re shaya bla yeah no utlwahala o tompa ya ke nyaka that's why I believe yeah le ka tsheko a ke re modimo ke star ke bola ka ntwe ke itse ke khono tsa ba interview ba bole sekgowa chairman ke sa suthu yeah ba be so ke tsamelo a ke nna ke na le la tsa gore he ke go lontse bana ke tsamala batho tshwana le wena o ibolele gore chairman ba re ke ra banyanye ke nne se go banyanye yeah nna ke motho ka batho yeah ke phela ka batho there's no me without people and people they are not there without me a ke tore ke bolla pila ke ra ka tsena school skwa se ba se tlhalohanya that's all chairman it's fine aba go ba go stuma phela ke ra matric chairman ke faila yeah but no batho botle ba tsena school ka je ke ba hirile chairman ke nyaka hona that's wa bona no utla pila chairman batho ba no ba ilong hore ko sekolong ne le bona ba tlhalefileng thata ho feta wena ka tseno wena o khona o ba hira ba berekela wena so arthome mo chairman a shifa wa hola di crime di ba teng wa tshwariwa wa tswa o decide ne mo ilong hore wena o fila hore itse ke nyako bula my own company okay he ke thoma ne ke bereka company nngwe before 2010 go tsa World Cup yeah 2010 ke no tla World Cup ita mo South Africa he nna ke tsena a ka re ne le 2028 before 2029 2010 yeah ne ke le motho gore mo tshwane ke tumile ke shot lapa ke nna da ke a tsena ke a tswa gira lo tsa wa tlhalwa yeah tamanola a iro rampone after mare go ba go na ba ke to dong kaitse o ta Eric o so research o ta arkelo o tsore kaitse dong go jobekele snacks ngane so yeah ga arkelo ke le ningo the dong yeah a ba le business le motho wa go Soweto okay o ang hirileng a noka o esa
ha no ka o batho ba hirileng ke ditšhomi tsa ka mara ke magwala ba tsabo facer mollo yeah o go tsere ba mfounela ka ta ke tswere tsaka tsa go ntle ke bola nnete ke yeah yes a re motho ne ke mnyaka shu o sa phone a re motor ne le la mathome ke tomo kra 10000 a re motho ke ne ke mnyaka shu ke re mo fa 10000 a che me light clock o tsa chance yeah ha ke tsena ka Soweto ko habo ne le tuck shop makul ne lona tsena ona le snook a ke tsene ke ditshweriso yeah o tsene mamare ha mo phone la dama no ntse call e one a patela ne se ke ona le pay and clear are paying clear now like asambeni malingenile ra sahamba womkhwanaza akidne ba le go ka kana ka ba re nyanyeng mara modimo ke style ke go botsa ka modimo ke go bona gape go modimo gore nna ke be mo ke modimo chairman ne a ke fitha da ke a bone gore okay lo tse ke dirang the after law of South Africa yeah a di tsamaisan le molao ke ira Gracie ne kana go ne le ECD okay ya security yeah ECD ya bo ya C ka ira B after B ka ira the firearm okay competent yeah after mo ke to bulang company ya security a ke bula company ya security ka kra hore ko kasi ke le comrade wena ma comrade to phela lona ba loyal yeah ba rena le ba rena le security company le ka mo ba fela 300 e tla mphedisa gore ka usane ha bo thiba engwe etlang se ka ga ra ke jiselo ne ba itore ne go ithiba no ka se ke ra le selo bang capture ona mo ka sala ke le tu le ke ra 500 every month ka ba ha o tshwana ke ha o a krea something le batho ba bobi ba dobi pepa ba ikira ona eng ke mo ke thomileng go ba discipline gore modimo selong a o fa ntho e kereang ha o a sore ke bokae se nka o phedisa wa patela 1 2 3 ka no go a kena dikoloto o itsa kena dikoloto wa patela go pela ne sa le jet wa ke sa teng jet e sa le teng jet e ke tere di joke di ra 50 rand no se di tse ka edi tsa 50 rand ne le 6 ko mara package ne tsa 50 rand ka se di pateng nda jambiso re batho ba holo amara ba ho smooth ra roba holo che pa ntoknya go botsa nyone yeah nna modimo ke mmona ka he life ya ka e change yeah a ke ibone ka gossip no mputo re manga are yes he ke tswa ka o sane ke kira email ke kira code ba re ro nyaka ka ikae ke bona modimo ke swear le ka tjokile mo ngo teng yo my chair no your business is growing and it's growing fast I mean arbolele ka Mabopane Square e tshwere ko yena da so le barkeng kwa ho ya Jubilane Chairman, your business is growing. You know, and on a lema bouncer, not doing like a more company ya how so motivational chair company how king it's a grand so. No, Chairman, well now you can say my business is growing. Nah, don't disagree. Okay, disagree, Chairman. Good late. Mabopane Square. Wala portion e ke tshwere. Engwe tshwere ke batho ba bang. Okay. Mabopane Square ke kira 3 rand. Okay. Ko Jubilee ke kira 6 rand. Okay. Bona le batho ba tshwereng. A ke kenya go e bula gore le ba bona this thing. Ba kana no go na le millions. Yeah. Nna nteng ke rang gore le ka tjego mpona ke le happy ke smile. Gore ke ha mohetse se ke se kereang. It's either ke 3 rand or ke 4 rand. Ke God is better than nothing. Ke ntse ke amoetseng because of but what we say go di politiking ba re ba o roba ba irang after that ba o koba o sa kraseng mara selongona le tseno go dira credit o go kry something o ka di free wa di lokela batho ba phela ba tlhalwa wa itse ne gira research ka makhuwa makhuwa o ntse ba una ntho le ngo ba nna go na ke credit ba patela every month but na batho ba ntse re nya go tsa di cash and the more we become poor but credit ba le pay ya gore ke 5,000 okay but moro wa 300 moro wa 200 moro wa 120 ke Wi-Fi ya ba le ba sharp o sala ka 3.8 o ka phela go mmere go ya ka maoto
unless wena o tomo jola o bona ma yellow bone o fasa o to nyaka ding and then ko ntlung a o sa khono cover o tomo wa manya mosadi ko ntlung hey la mosadi se ira selo hey problem ba rena batho ba bantsu we are not loyal to our duty whoever our duty what it's more poverty we have our duty nna ka ira my duty nna chairman ko company ya ke bereka mosadi yaka ya no go tlile le kontle kwa lo mo founela ba rometse di email tse ne o mpadisa tsona o mo romela tsona mosadi yaka is the one mothatong botang gore mo ba nyakang ba ira eng ke motse ke okay o bona re patela ba bere go ira ke kono sala ka 500 a kena chelete e ba yena mpotang gore okay nna parke mo ke spendang chelete antsi wang advisor a re go tlola 1 2 3 a re ba utlwele batho ba da wise yes wa tsalwana ba tsalefile yes ke kono understand ke re okay a kena chelete monna but 1 2 3 tlamperekela is what kampo ke phelang ka teng because of company is still small chemela se gima o ka ibona wona ka re ya pomela ai pomela mari ya go teng ya le sedi mara ntho go compliance batho ba rena ba nyako ona di company mara ba nyako comply eish abanya go patala SARS abanya go patala this and that abanya my chair re ke o thomele yona ke SARS ke UIF ke medical eish ke provident fund wena you must pay those things ha you go ba bereking lona o ilokela lo ka sala ka 50 rand mara wa comply gore o sho gore tate go tlang opportunity o toba number 1 o qualify ka eng ka gender equality le tidlatelang if o ntse le mosadi hao mosadi wa tenta le sehole le ba number 1 and then you go and work ba rena re ya go santeng rapa re ndo tse dingwe o khona ha le chairman ba bereka no go ba safara don't do that o robe se o leng sona is because of babereki that's why nna ke respecta babereki babereki ba se o le ka di 1 chairman o khona hale 28 ba yitoro ba tsana ba kre pay until the 30 or 31 ka di 1 batho mo ho batho ba bona and then ba relay loan ba sabile go tla ba phone go company can we speak with Mr. you call the wrong number can you call him direct all right che and o sentse o bolela ka direng ka ba bereki ne your company is a small ka mkhobelang ka teng but one thing that I like about you go hore intse le nyane bjao o khono create span or mebereko for batho ba ona le batho ba ka ba berekelang chairman re bolela no intse le nyane company I'm not sure but ba over bokae so not the exact number but ba over bokae ba feta 30 batho ba leng gore ba bereke gore batho ke ba belang dijo go tafoleng ba belang dijo mo tafoleng ya mara ke sure ba feta mara ba over ya ke beya which when God calls you how be to root over selfish o nyaka o bele batho ba la batho ba o rapela ba re re go boela boss arena le o ka tla ka boloi ba nothing can happen wena o na le thapelo one ya boloi mo di thapelo tse 30 a re bole logic chairman a ke te skolo mara logic to botsa yona thank you chair yes skolo na ke stene mara ke stene ke faila a batho ba pasiteng ntwe ke rutileng ke krileng a ba ikere ene le beleng chane tsa abolela o nna ntse lebella young man mola rena le young man mola ke ena wa rena wa sound po e utlwelle chairman wa bona re o nna ntse jika mo wena o faka something mo ntsondong o utlwelle young man chairman why see rena mo region 1 which ke Mamelodi Atteridgeville Mabopane Soshanguve Winterveld Garankuwa Hammanskraal lengwe a Mpumalanga ke ba ibitsang ke no botsa something but how level di benefit rena le benefit re wala mona le mola ha o thoma o re wa tsena ba o nyanya ba o shabaga rifle that's why ke re I rather be alone than be happy I rather be silent than talk wa tsalwana rena le judicial rena le mapolisa le eng but because of people are corrupt chairman le rena let's be silent no one ka ituru with you so be silent for your sake of family ha le bana ba hao mo South Africa is not nice go botsa net
If o kry counsel e le honest, you must praise God and then o re ke a rapela a phele sebaka se teng. There are people working with criminals. There are people who do those things. But when I water or a businessman, but when you get so bad, after mo water but warrior, who do our bagisa kai ka unya kaeng. Kimon na get haba. Yeah. I get say ni mo only school things. I get say ni mo na lo na cheme. Na nyo go tsena mo ring mo ha ona motho. Yeah. A nya go bagisa motho selo. But ke to hira batho ba kasi. Le ngwana go eno ka mo hira a bereka. But so re na ba mphone le ba nthreaten ke fulwa no. Le ka o sa no fo nna hanela re ke teng o mpotsa re ke wena da. Ke fulwa no a ke nya go tsena di ntwa. Chairman, I respect a human being. Yeah. I'm a human being, nya go respect you. Ka mpo ke respect basadi re ko botse ke batho ba basadi. Batho ba basadi ba le that tendency ya bona ba le one. Ne? O tla ka bopila ko wena leng. Ma decision a itseng a itle ka bopila. Yeah. O itse ka judicial ba re do you know hore ke khodi ya basadi. Ka in problem now. Ba o ntse daide hore ke mosadi ya ka ne ke morata. Yeah. Wa tlhalwanya? Ka tlhalwanya che. Ke sa kere I rather be alone than be unhappy. Yes. Ha o tla ko nna itla ka nnete o ska mpotsa maka. Yeah. O tle ka di kefa a ke semle ke di kefa wa no mpethe ka mola chairman I rather be alone. Yeah. Ka o kopela sebundengese. Ka o tshwara che. But namsado ke nna lena o ke clever. Yeah. Then so khona mo fakela mo business. O khona tsara family ka ireng a irelo tsa hae no khalifile like wa itse modima ka kale ke lla jo for 30 years 25 years ke lla umphile motho mo ngoreng ha ira dilo tsa hae ntse sware la tlhella so o moni I know him. le nka ron Jesus o toro wa ya ga tshebe wona mpitsa ba ke le chomi ya hao it's a gift ya hae. Yes. But the truth will make you free. A o fetso kra nne o toro kale ko tsebo ga re ko no mo ya molaile wa tshela ke ntho ke tsa mo e bolela ba fetsi gore ha re phela life is kra phela fake life. Yes. A re be strong spoon dengese o monna ba le holo tsa di bone ka tsheko ya gona le batho ba fake ke di friend ke basadi go le bana ba bang botho tshwarisa bona ke bana ba o se bana ba hao What tshwarisa hands ball. it's up to you gore o ira eng. Eish. If wa ba mo mara if nyo ira eng ba ire bo botho ska jampitse gore o girela gore batho a theka ene mara ke nya ga bana bo bothe ke na le police insurance gore bana ba go te ba nya ka Stephen Swan o ba sharp. A ke wisdom ko fa nyona chairman. A ke nna ke bitele ba ruti ka itse go girela. Ka bona motara amen. O khona botsa mosadi a futsa e kwa ntona masepa. A re teng o ke ke nna kweng. Yeah. Mosadi a feta mare umkhuleko unamandla ha bolele hore ba mo ruhile kwa tlhang. ke ntse go botsa nyona My chair. ke real life no mo re pretend mo re bolane Bolla nnete che. ya ha o pallo re botsa re thusa le nna re pallo re tlo botsa gore thusa simple like ABC. And che o salemo another beautiful thing e long hore why tuna. Na no ke spana lo ena hantshi wa itse. You also give back to the community. How mind or bare bana ba nyaka uniform, bana ba nyaka ditlhako, batho ba nyaka this and that, family le tlhokofalletso ba shota ka this and that or a bona wetse keng. Ka dumbetsa mo. And people must know lebitso la daideng la charity ndengese ya how today ba itse hore ke eng. And I want to understand hore king e leng hore you push hore o feel hore you need to give back to the community. Without who complain or it doesn't matter o khona bolela re bona sbu nna ke nyaka lebe teng fela a ke nyaka le ntsha zaka nna bona ke tla patela everything. So I want to understand hore king into eleng hore o fa matla hore o felletse o feel hore you know what I want to give back to the community nka thusa family ka wate hang nka thusa mola papalla ko boloka and all those things. Chairman, Choche. I grew up as a street kid mara not original street kid. Street kids ore ona le batswadi bore nga bana tšhelete. Yeah. Ba belegile ngwana ba pala go mo afforda. Yes, papalla go mo tlhokomela. And Yes. nna ka re gore le re ke ba tshwenye gore papa ka o tshwara po e re nna ke tsamaya. Ke mo ke fitla ko mo station ko dimi kwa ke ira dilo tsa. Ba tsalwa. Ka tšo ka ke fitla ko ena ke re le no magetse fela. A ke re koloi ke ya hao. Wa makala. Ntwe ke a lena eng wa makala. Mara prayer. E re ko botsa something chairman. Yeah. Motho ka se mo ire selo a sa rapele.
ana motho o lokile a le kara le box hey wa bona motho ba ka tswala mmuanna so a ka jig mo mpetong a ira so le so o itse motho o dangerous wa bona motho a jiga so o ska mo trusta yes mara motho a nna so R2 o mo trust o rai may he so rest in peace rena as banna no yeah re ba le this thing ya peer pressure o nya no mo mo pila o re ngona le lash na le enye kana banana ba le bona bana le di province tsa bona gore bana bo papa ba bona le bona ba basotsi ba ba phile eish ha bona wena o bona papa ba step ahead o nyako ya o tla mo South Africa o nyako Nigeria So nyaka far Africa Nigeria mo to wena. Ganda to what ba ira bya ba banyana ba ka tshego eish that's why o fito ro ba lena nyaka mavuso a re ke nyaka 500 ke na ona ke nyaka kerata ven eish margo ma Nigerian ba fona go ba chelete ba go ira chelete ba ba fe bona ba ama fe 10,000 are mo 10,000 in pay 5,000 ha tla le 5,000 a ngiro ya go makuleng wa reka mo fa cheta nnete ha tla le yona wa re okay you make 5,000 I give you 2.5 I take 2.5 yeah bona bana ka re ke lerato eish he batla go rena balla re ba understand ke bo se se ba rena ke bona bo ba rena mara ha re ba bontshe tsela gore where they goes wrong because of rena se banna ba re bona demons ha o tse ba ra yo ke tlefa o especially when I was in a spoon there go mara ba le ko le a week here o bula mafestra wa ba tsa gutse mara ya o ba e utswa ke re ntse tsa re di butsitse re di bolela yeah because of rena mo pitor those people who come here ba re research ka rena ba re go spoon there ka tsa call go tla 1 2 3 4 5 and then mara ba sa tso tswalla no tswalla ke mapholisa langalo off ke di kilometer rena ra ba mara ba lokela di wa tlhalwa engwe le security ga re ke ma security mara itse re ya go kae ra monyanya mo santware ya o ke reality but ba nya go bolela nnete gore spoon denge santse bana be bjana o tlile bjana to pula last year robolo ka mama I'm sorry to talk that yeah no enough flop how phone or chairman inye kara don't worry yeah because of lenda go phone umputor don't worry I treat you the way you treat me yes real life ba ona ba thabang o ba founela ba re he nna kai ha o tsheka mothana le pro mothana re ka bolela ka yena o pala go mo support o founela nna sa support sa ke shiane le skra bolela maka ba fethu ai khona le a re bole nnete if una le broadcast is too small na go to botsa ke re jo go le batho nna ba mfounelang from Limpopo kai ba mo tsaba chairman ba re tswalla go ntle ke spoon denga so ka ba fa platform ba te polele mantswa bona and then let be like that we cannot have tekeleka anyamala se tswirala yes we cannot his bareke mang is komoda anyamala se tswirala unkute ola wa mnada bareke mang kana ba re ke mang o wa mnada umfa peilwana we must interfere ke interfere ne I'm sorry o bla intervene ke yona intervene we must yeah intervene akera ka ke sona no akera ke bolela no Na South ka tao Africa correct, with them Bache. phone haina problem but nna ntembora gore skera pretend na ka ratana yes mara motho mo ba selfish ore yena tsong tshetse na ko yena o fine motho la maile mo la aggressive ke ntembora chairman yeah no chairman ya utlwahala I know rena I know tamo wa bolela no bolela wisdom e nyaka motho ana le tsebe and then understand and then out chairman right tswalla he re tswalla chairman R5 o kopana vale R5 may his soul rest in peace right wa itse molaksa na go live in action yeah go plekeng ya moruti perempi re wa di wa this thing yo tshwara po ya go ka se story se ke a se rata chairman ya e tla le sona okay go bogo no to the E the B the C baba roma neli no ke big save mo neli ace baba roma o tlo reka di shebo re ke eng yeah re na kana kwela mo re na se ba roja cabbage bona ba rumile bona kwa ya bana ba bona re bo reka na reka makwana eng ke mo ha ke thoma
e ke re ke thomo tshwara po ka tshwara R5 le kupa le mpana R5 na tlhalefile mara R5 na le clever so wa tshwara R5 le kupapo ke batsela dishebo se ba fito tsreka go Ace aisa ke se ke sa kae go Shelton ya go Shelton da wa tlhalwanya ya a ke tsekere ho tama ba re ke bera ona mo di Bera ka mona, ya. wa mina ne mgimi yes ka mjaji R5 botsa bera a re gona ba tsoro a ra o tsore A ba re tshwere chairman poo, ya. ya a ra chairman e busa le tse ka ra se re jile jo ga ta mona ka o sa a tlhalwanya ya ke ngo ba no ha thoma ba go le mong after bera ke re bera ke molta ya ha o tsena o re gona lo mongwe na le na ba le tsa Muslim a ke tele bitso la ya ke re ba foiti na le problem le nna or ke latele ya ba go bela tshware ba re chema re le mara o o sa dilo tsa R5 ya mara motho mo tshwere mpo ke mfana re ke re nna ne sa mo mara ke jina ke na challenge ke ne ya e re ke tshwara po engwe ke ta di bus ba o do tshwara se tsa rena o reng o buse o fe rena wa tlalo ke re nna ke na problem ya mara ke jile wa tlhalwana Yeah. e le Ace ka nako eo and then ke mo lebitso la chairman le thomang Yeah. because of tso tsengwe le ngwe no o bolela selong ina around one chairman ne ke itse and ne ke nna le yona re discuss gore kwa go irela eng until mo la ke bona gore he re thoma go ba le koloi batho mo utswa bona ba utswa dikoloi he ke tsena ke driver ke e betha CCTV ntsha nna fela bona batho a wena nona le bati yong ya o tshwariwa bugima le no ke sa le mogima mpone ka o feta go mogima and ka thoma realize gore this thing is not my call ya se ya hawe R5 go pola mathomo ke mo kry Yeah. re go botela mathomo ke ra R5 no na le leswa ga rena boloka batswadi ba hae oh ya go nyewa ana na witsa botaiwa loko bo dititi ba re ke mang mola tlhokofetseng kana re ke mang ke mmona yeah ne shoes choose Yes. baba no go fa history R5 na nna go shoes yes ha tlo ya bogo note after go bogo no le ntengwe nyane so R5 atomo a re bitsa re foroma chairman yeah and motho o se lo mo tshwara po yeah a le bitsa le tlo foroma yeah the room to di bona le mola ne re di foroma rena so kupa le mfana kupa le na dota lo go stu wena witse yeah aya go next door gona mo go next door Nka go tlhela na re ta go morago. teng ya mo ba ka ba se dikolo be rang a phela go teng wa ayo irang R5 ena a uswa na monyetsi yeah a mnyala atla ke mo ke thomona e family R5 etla wa tla ngwana no mongwe ke ba monyetso ke teacher king o ya ba tla ha ba fita mo R5 wa mputa re na fa family ka na isa nyaka eish ba no ithomo monyaka because batho dilo di a emela ya batho ba selecta ba monyaka ka khono itse ke malemang wa tlhalwana guess what R5 tlo go fetse bana ba R5 ba kubile ona go ntung e re leng R5 di on ba kubile eish ke nna no ke santse ke bona re kirang I'm sorry to talk that so no I enough flow but ka tsheko bang phone le no go ofisa voice note wana R5 na birthday na birthday ar chairman akawate malome a go ngrumetsa no 300 mara letse ke nyaka 300 3 eish ka romela 200 eish che which I think is beyond my control yeah but my influence musadi ke nna le ene I understand re go botse wa understand yeah tle ke re spoon denge sa reng a re ke na le chat re ke o rome o tlampatela wa itse go ba le mosadi a understandang but nna ke re ke blessing because of mola next no sna muta understandang yeah matsi ke star re go botse ka matsi wa understand lo re na le difoka mara wa understand yeah no I know chairman e utlwahala right go pa chairman you know hore no we still struggling via taba ya ho kawate ha vuso re eng go tsaitseng byang eng wena I mean ne re le close la R5 ba botlhe but wena no le chairman ya team R5
You know, how does it make you feel, or even now, I shouldn't get closure, like, we don't even understand, we don't know Lord what happened. How does it make you feel? Chairman, go put something. Go put the Modimo. Yeah. When times comes, no one. Look at Jambo Irang, now if it but we are 5 or to Bakaria. Maroyaga nag Hekelebellam Quanas and the file. But we are 5 or Bakri. I get na Chairman, I'm a gil. I can see the real. But all of Bakri. I want to do somebody was only R5. If you know every day, no more here Friday, qua. Namuhira Influence. DJ Samman go Kai go so way to Olomusu, Barkima, Vetis, yeah. LR never to that Akilia, Dicaso one. Which R5 now ya can. Kinovolela Feleca speed to gate, sorry to say that. R5 have like a motor fail. Kiwata na batita business ko na yan. Oh, para vamos silent. Shit. Yeah. So lipita masyada. Bato barecho. Narito ringi. Ankiro na ugiginga uta utala bato. Yeah. Ke rufe so wireng. Oh, when hana bao silent. But I'm sorry to say that I regret to say that I withdraw my word, Chairman. But next we are not come ko na ke bona. Yeah. R5 uzote so pasa chana. Oh, Angira meet vele hanya ki trust. Yeah, na vele nasanya ke bo. And nasa say anything go spirit na make sure everything latama whatever you yetsa since make sure batho ba team ba dey. Mara if this thing is learning DJ somebody naga believe for ke ona building R5. Yeah, ne. Because of ke understand that R5 ka mo tsanya ke sel o hanne war tsa bona o to expose o bono re ira eng oh so re mo tsale mollo ai ke believe ya ka ke re yao linkutleleng no ke o tlhalohanya a ke re nna ke ono analyze le ka o sana ke tloa mo ba mpolai re dimano tiste ke spoon dengets gore ba monyanye go dimano wa tlhalohanya ka be le wena da se ba rena ke understand gore R5 gore ba monyanye ba nna ka ro ba bonetse o bono ro ira eng ene o phela le bo mang spoon dengets bo chairman o mama hai bolela bala bona diphiri ba no a tlhama ba bolela ba no the solution king are mo silence ke believe ya my chair yeah yona it's still painful and then it's out to botlhoko chairman I appreciate you know right go tsa best go frostana blind chairman ke sure le no to sponsor ona la ne denge ka mo re shota ka yona mara tla e bolela nna le wena chair re tla e bolela e wa itshwenye re tla ba modima yona ra e bolela nna la ne denge ra e tlhoka. Because I know wena giving back it's something say long because good like bolela ka metsi ya go ntle kwa wa role nna re bana tshwantse ke be sponsor so you know so chairman one thing that you must know Star and you're doing very well you know you're still building osa grow osa hola mara wa pusha strong from being a street kid from coming from a family elong hore e poor to being someone o elong hore o build a company e elong hore o khono hira batho ba ileng gore ba itse sekhuwa wena o sa sitse batho ba ileng gore ba na le diploma di degree o khono hira bona gore e be bona ba ileng gore ba o ranela company ba o pushisa business wena o sna tsone dilo tse di qualifications tse ileng gore ba na le tsone that's something big you know and that shows ka bo yona ntwe gore sometimes in life o skanyatsa motho whether ko sekolong gore ko kae o skanyatsa motho because ka o sane motho ileng gore wena o tsena ko sekolong o kerile cheese o jadi a chale mai yena o tshwere photho e senang le mmeleke e senang le botoro e dry we tshwere ka scaftini ka o sane wena o ka bitsa yena daman grotmane antsa sa ruteha wena ona le qualifications so now I really appreciate you. Your last words chairman to the viewers what do you have for them? The viewers don't despise the small beginning. Yes, don't despise. Yes. Erengas ba tlhaloseta ke rena ke tsana se go mara a ke yona a ditla
ka semoya di tla ka semoya and di tla ka sekgowa. don't despise the small beginning. Yes. Ba fetso nna he ke checka ka mo ke fetseng matric or ke fetseng di class a bang go ba ka 27 years gore ke bile doctor ka ba eng ka mo bona ba sa fail ba pass ba tlhalona I fetso jumpa bona ke mo bang go ba ka tsheko ke kona understand na motho a bolela le nna o mpotsa makore o irang but e re ke le botseng God's real God and then your ancestor is real you know why e re go botsa guidance go botsa yone Yeah. ha ona ntwe e nang le lebitso e seng teng ba ka rona le Mike gore Mike o teng le rona so o bone gore o teng Teng. no re na le diteng ba rona le mamate Yeah. ona le series what lo tla di teng nna ka le batho gore ke bone ba di teng but a di tlhaile ko mang le mang Yeah. if you are no dirty we now the respect don't expect those things if you know why you ra rate batho o ska expect favor from God Yeah. but you must know what in life there's 7 days for darkness 7 days for lightness go jewe go ya gore no save bjang but nas bun ding do tlo botsa yona chairman Yeah. ke rata the way pushang ka teng No dangi my chair. without sponsor mara o nna le batho ba community le nna fete ra o ye ke ntho nna ke tlo supporta a ke nyake batho ba ba botse maka ka o sane ba re betray I don't work like that ke nyaka wena o tlo te thaupe gore ha ona tšhelete mo re rai le nna ke tloa because of nna ke tlile mo go senang tšhelete Yeah. wa tlhalwana chairman Yeah. life is all about you if you are positive the result is gonna be positive if you are negative the result is gonna be negative if wena a o tswa fro kra leba le omileng le o re ba lawyer kana go tsile sefungufungu sa fela mo tlung ya hao leba le la wela mo le re ba o lawyer and then you gonna be negative mara wena o tsena esibundenge so rai a re tsere le flash mara ya ke na le tisitseng ke fingi vongo a sa na direction My chair. Go tshwara bila. life belong to you as individual be positive or be negative it's up to you but you control your own life no one choose wundengets you control your own life I thank you If awa utlwa hona le ntho yo jumpileng boela ko morao thome podcast ko mathomong o tle le yona star out tsena kwa ha o focus o ska ba le noise o focus hona le tse dintshi tse leng gore chairman o di boletse leng gore nna ke phela ke di utlwa hantshi mo ena ba tse ding tse di bolelang ke tse mphia monna hape but always I'm learning from him so you will learn I always tell you gore moshong e a rona tlisa batho fela just for you to laugh fela just for you to listen to them to their story fela no but you must learn from them lwena no wa khawate ha mo life motivation ashu perfect example ashu you can be something o ka nna se wena o nyaka go nna sona mo life if you listen you focus and you know where you're going and before we close it let me also acknowledge Mjoza go ne re ja go teng kwa le 5 so Mjoza ke motshwere we needed something for our podcast ka re tseng rena sponsorship tlhoka gore ke tlhoka sponsorship kopelong sponsor ka 1 2 3 4 and he did that so Mjoza thank you so much my brother thank you so much for sponsoring us and then we also have this guy kenya go rabo mo South Africa mo and then a khona re atle le yena mo or sponsorile ka metsi chairman o no le metsi kope ar dilute no metsi chairman ha one before tsama re dilute I don't know the juice. I get no message. So yeah, man. Before we chairman a re le ka nna mmelo hopolo boletse yeah nna go mo gima vele okay let's go chairman a wa tsholohile I thank you
Ramaphosa. So guys, Shaya Bache. Shaya. Guys, thank you so much for watching this episode. Hope you enjoy it. Remember, we listen to Sly J Next Multimedia. Remember, this is what we do, guys. I don't know, it's a podcast fella. You want a music video? Wa ikiriya kamo lo ya no nya go shoot podcast e tla ka mo tlo boledisana ska wara shemre ka so charge too much anything o batlang ho e shoota ke lenyalo ke divorce ke le so anything o nya ka ho e shoota Sly J Next Multimedia, we are here and we'll make sure hore ntho wena o inyakang e tswang ka mara camera ro rekisetsa yona e tswe ele alright e tswe ele monate e tswe ele perfect original Shaya. Ar kopane gape next time. Thank you for watching. Oh yeah.